Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel ane ki restaurant ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kacongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel. Kadon ka degree course, ka diploma, baga advanced diploma course. Nongseng ya ka parti Niangkalaw, lani ka Kokro Janta Parti, Abhijit Dipke, ula Shah Bonsin ha ka Jingiakhih, kaba ula pelong hanong ba Jaipur ha Rajasthan. Ka Jingiakhih ha Shahid Smarak ha Jaipur, kadeban persya ya ka Jinglatu ki Jingkali, jong ka nit bat bandawa ba Menteri Ketenat Puli Putih Dharmendra Pradhan, ba deban rizanyo. Ka Shah Thab jong udip ki kadai hak por baki Paidbah kira ya shalor. Henry lami kensan uwe ubrio ubashu wanta bed ya udip ki. Bat hadian kata la yui baki Paidbah kila tan yo te ubrio bat kila syo la dad ya Udip ki ulong ba on beteng bed ya ka Jingiakhih jong bat ki brio ki bawan kata kati ya kide ki kaupot. Ki pulet kila kem riwot ki brio ha kani ki Jingiakhih ban tokit binia halor kani ki jingja. अभिजीत जो आया है ये बिना फालतू में देश में को बुला रहा है बरगला रहा है कोई पेपर लिख के किसी के बहाना है पेपर लिख के उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं तू इधर आना मच्छर। अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.